mphatha ohlelo bani angidubiza ngegama lesizwe Campaign. inhlonipho vele yalula Basiyesibili. kaya angikhuleke batwana baseshukulu emakhosini aseshukulu ngikhuleke edumeni eziphethe ehora amabutho ayalo ney'nduna ephethe amabutho ngaphansi kwesilo njengobaba uZongani Bhede wena washikashikela umuntu endleleni baze kwasa njengoba belaphe Lulu Makhanda mfowethu ehambe enkosini cishe mhlawumbe sihlangene khona nje ngakho lokho umntwana wakadele amida umntwana ososobile kusitha ngipile siqale nawe uzobe manje nginayo i-correlation committee esafike emaphethelweni omsebenzi umntwana lasendleleni inkosi iy'ntatheli zethu abafowethu shawu njele ungagiluzanga yimi lo bahlobene kakhulu ngathi yabezethu abacibane bengashakuza usowanikeza isilo phela igama lokuthi inkosi yamaphi mithi amaphinga imake ngithi ikhale kanje lenkulumo yokuthi zinduni umshakelele lehlelele idinga amakhosi asondele lehlelele idinga thina nani mabutho ngoba nibekwa nje njengamabutho nje ngakho ngoba kuzovikela ini isizwe kuvikele isihlalo wena wesilo baye bathi abantu bemakhosi asedlukhulu angabona amakhosi athule athathile nathi sithi afana luzukulu ithule ithi ngakho batwana ngokuhlala lomhlangano ngiyacabanga inyani sizokwenza vele isizulu sethi lisoyi lokuqala ngali okhomba khona ukuthi noma sihlangene namhlanje angeke siyiphothule le nkulumo ngabe idinga ukuthi le nkulumo siyiphethu siyiphothule ngoba sesizathola inkosi yayo abe inkosi uzizwe nayo siyikhuze kahle kanti sisesandlane banzi labatwana ukuthi akayikhuluma ngayikhuluma lento ngake siyilalele ngoba kuyaphuma nje lapha umsakazo lo uphethele ngithi ukulalela so-ke njengabavikeli besihlalo sasendlunkulu njengabavikeli besizwe nathi thina amakhosi njengabavikeli bethu njengathi thina amakhosi bafowethu siyabonga ukuthi nisukume uma nibizwa indlunkulu isicelo ngengane khula ngisho into yasho uNkulunkulu lapho uNkulunkulu khona kwabaseRoma athi khona loyo oyomelana namakhosi uyojezisa uqobo lakhe ajezise ngempela kunjalo kwabaseRoma 13 uNkulunkulu uyasho ukuthi amakhosi abelani uye izimo njengalezo ke uzale ingane usebenze nobaba wakhe mina amashumi amathathu eminyaka neminyaka emithathu usebenza nesilo asikaze siyibone lento kwaZulu eqhamuka namhlanje siyiqala asiyazi uthi kanti amafoni lawa azokhandela ukuthi igcweleze isilo ingane kwaphela amafoni ayisethela umsebenzi wawo ukuthi sikwazi ukuxhumana kalula hayi ukuthi bese kuyogxeka abantu abadala begxekwe izingane ngakho-ke asikwemukeli siyisizwe sakaZulu siyisizwe sesilo nani batwana basendlunkulu nani badidiyeli besilo phepha asiyemukeli lento njengalento ngoba ngalezi yakhathi sekhona
isilo ushaka awu ngiyaxolisa ukusho lokho angiqonde khona kodwa ngisho ukuthi yayinqanyulela nje indaba kuthiwa akaye kagoqanyawo lonto ngingakhiphi-ke intatheli bese nitithi inkosi yakadloma akasiwe kwagoqanyawo kodwa ngishoyo ukuthi kwakwenzeka isilo saphethe abantu abacenzayo cha akasiwe kwagoqanyawo. Ngakho-ke batwana baseNdlunkulu nami ngidedela amanye amakhosi aphawule kodwa ngiyofisa mntwana asukangena etsheni njengenkosi ekhona la phakathi kwethu ukuba Mageba lolu daba esesiliqalile silikhuthalele ukuthi alifike emaphethelweni ngoba liyofika emaphethelweni mase wasaba naye lo mntwana saba nayo nenkosi yakhe lifike-ke emaphethelweni. Nenze kahle-ke iy'nduna nenikhona la emakhaya ngoba iy'nduna ezengonyama ziningi lokho kushilo ukwenza zikhona ey'seGoli ey'ningi sesabonana nazo eJimsteni sihambile nonkosi uXolo siyokhuluma ngazo lezi ndaba zomkhosi. Ngakho-ke nami ngicela ungavimbela amakhosi bengizokhuluma kabanzi kodwa-ke ngoba kujaha nesikhathi bengithi angikhuleke nje ekutheni umntwana uNkinofo okwazile ukuba asiqoqe ukuthi indaba ezithe ungami niqhubeke njalo umntwana akangena etsheni umntwana sosutha abantwana esinabo la ningami siyiqhube le nkulumo izifike emaphethelweni ngoba ayimnandi okunye nje okwenzakala sihlekwa izizwe manje uthi aboneni kaMaZulu lokho esithi siyakuvikela kuphunyuke ngengane sibadala sikhona wena weNdlovu ayethe Angithatha ithuba ngibonge kumqondisi ohlelo umntwana waseNdlunkulu umntwana uNkinofo ngikhuleke enkosini umntwana waseNdlunkulu nabo bonke abantwana bakhona makhosi aseNdlunkulu induna uMakhanya ekhona phakathi kwethu abakhuzi bamabutho bonke abakhona nabadidiyeli umengameli wamabhinca no abafowethu nodadewethu abakhona abeyindaba abakhona phakathi kwethu. Umuntu akaqale ngokubeka ukuthi silapha kule nkundla sikuyo namhlanje njengezinsika zobukhosi bukaZulu silapha la njengabantu okuyibona abaseke isilo ingonyama yethu kuyona sesihlalweni silapha uzokhuza sizobabaza umuka esibuka igama lesilo seliphenduke into yokugendiswana phakathi einkundleni zokuxhumana silapha uzobabaza isimo esisibukayo lapho athe khona umdidiyeli wempi yesilo ethu yayikhuzwa enqanda kwagcina sekuyimpi yakhe yena siqu kanye nomnumzana uMakhanya okuyena owumphehlwa loludweshu. Ngineqiniso lokuthi umdidiyeli uNjomane hayi ngoba ebeyikhulumela yena kodwa bekhulumela uZulu wonkana ngakho ngimi lapha ukufakazisa lokho ukuthi uNjomane kwabe khuluma sihamba naye sihambisana naye asikweseki nakancane lokho bekwenziwa okwenziwa umnumzana uMakhanya. Siyaqonda ke nokho ukuthi njengoba sikhona la kuzothi makuphuma kusabalala einkundleni zokuxhumana aqhubeke futhi negama lakhe lokuthi uSipho Mhlongo kanye nezinkabi zakhe njengoba kushiwo kanjalo njengoba esho kanjalo njengoba besho kanjalo abanye einkundleni zabo zokuxhumana ngoba udaba lolu olukhulunywa ngisho ingane encane namhlanje
ngikhona nje ngiyinkosi yakwaXulu angaze ngizwe mina izingane ehamba imemeza igama lami noma kanjani kodwa ngikuzwayo kungibangela amahloni ukuthi vele kuqhamuke nje umuntu umuze egagula igama lesilo nje egagula igama lesilo ilokho bakwethu okuyikhona ezokhahlela nesingakumukeli asimukeli lento eyenzakalayo cishe mdidiyeli njomane namakhosi asendlunkulu sekuthatha isikhathi eside ukuthi kube nesithangamezi njengalesi ngoba usuku nosuku kunenkulumo eqhamukayo ebayintsha eqhanyuzwa umnumzane uMakhanya bengilindele mina ngesingami ukuthi mhlambe sinohlaka thina la olukhulu okuyilona uhlaka lwamakhosi ukuthi mhlambe luzoba khona kule nkundla uhlaka lwamakhosi luzoveza ulaka lawo njengohlaka okuyilona lusimeleyo kuzwakale ukuthi mhlambe kwayona inkosi emphethe umnumzane uMakhanya lithini uvo lwayo kulokho Ndunankulu bamakhanya esikhuluma la ndlela sikuhlebi kusiphethe kabi ke kodwa akukho okungakhulunywa yonke into mangabe yonakele iyakhulunywa ilungiswe ibuye ihambe kahle ingene esimeni ngakho Ndunankulu kuyisicelo sami nje ukuthi uNdunankulu mayesuka kulomhlangano afika ubike ebukhosini ukuthi cha Nkosi kade ngisemhlanganweni abe khona amakhosi ezozwakala isilaka lawo lokuthi cha bobo akakhuza uMakhanya akasudlala ngalento iningi ezinye izinto angadlala ngazo sizinsika zobukhosi asihambisana nalento akayenzayo noma ngabe yena usuku oquqa bena akasuka kulona kodwa engazathi lumsebenzisa ngendlela engeyona ngendlela enganambitheki sikhuluma ngento engiyazi kahle nje ukuthi namhlanje nakanjani kuzobe sekusabalele ukuthi umhlongo ke namhlanje ubebizi inkabi zakhe nesithangami sabe indaba njengoba kuthi umhlongo kwabe indaba wakhuluma amagama anganambitheki ukuthi nakanjani impela ukhona ongahle kwenzeke kulomuntu cha abakukho kuzokwenzeka esikudingayo uthini ukuthi kufunakala aqhamuka vele obala azosho ukuthi lento yakho uyithathaphi usukaphi nayo yokuthi agibele kanje phe kwesilo sethu ilokho esingakuvuma asoze sakuvuma futhi nangelinye ilanga ngiyacela Ndunankulu silekeleleni bafowethu akakhuzwe lo muntu uzosovela isimo akakhuzwe lo muntu ilokho badidiyeli sikhuluma impela njengeinsika zobukhosi ngasiphathekile kahle ngoba noma ngabe inkosi yethu uyazelana uke wanayo kuphi hayi kodwa hayi kanje akubo kwakhe naye inkosi bobabili eceleni hayi akusaphaze kanje phakathi komhlaba asikuvumi lokho ilokho umuntu abethi akazwakalisa ilaka lakhe khona ngiyabonga Nkosi enkulu sikhuleke nabantwana bonke ngepemini sibelele umuntu okhona ngokwehla lo indaba ezithabisa basiqala ukuhlangana ukuthi ngesikhathi kade ukuthandaza uZuma lokhu kwamakholwa balesithanda kwethu kusakha la sifuna sakhe ngene indlela zeyinsizwa ukuze abalele phansi la besikhuluma ngabo basuka bemingenyawo beselekelele balempi esidinga ukuthi sikhuleke namasibakhosi lalelo ukuthi aselekelele kule besibhekene manje ke kusale lapho kodwa ke lesinombono ukuthi namahlobo amakhosi aseliphawulile aza kwamathathu amakhosi akamasiniya konke ukuthi mhlawumbe thina ake sikhohle siqhubeke silalele uma ke kuvela isidingo sizobuya siphawule azinankinga yebo lapho ukuthi mayisivumela isicela kanjani indaba ezisalo Hey!
Washindisilo ujaweni. Washindisilo ujaweni. Washindisilo ujaweni. 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 Ubasuthi. Ujaweni. Ujaweni. Ubasuthi. Ikusana ku. Asuthi suthi. Ekhona phezu kwethu. Ikusana ku. Ikuzele kuku. Esuthi. Ikhwele phezu kwethu. Ikuzele kuku. Ikusana ku. Asuthi suthi. Ekhona phezu kwethu. Ikusana ku. Ikuzele kuku. Esuthi. Ikhwele phezu kwethu. Ikuzele kuku. Engumo ushowo njalo. Haya kumabheje sebalo. Ushowo njalo. Haya kusalaba. Engumo ushowo njalo. Haya kumabheje sebalo. Ushowo ngani. Haya kusalaba. Elithathe imikhondo Zulu. Ilithathe imikhondo. Ibamse phezulu. Mangenjalo nozosalaba. Elithathe imikhondo Zulu. Ilithathe imikhondo. Ibamse phezulu. Mangenjalo nozosalaba. Izethu esalishoyo kuliphi Nabeselo. Siyathokoza kakhulu Nabeselo Makhosi aseNdlunkulu sinikezile umongo nomhlahlandlela wesimo esibhekene naso. Abazalayo nabasendlelelayo bangena ngaphansi kwemizabalazo eyahlukeneyo, ikakhulukazi ingcindezelo yomuntu omnyama la yayibulwa khona nabamhlophe. Sinenkinga yethu namhlanje Makhosi aseNdlunkulu, batalinkosi, zinduna zamakhosi, badidiyeli bempi. Sinenkinga ezintsha esingazazi ukuthi sizoyibiza ngani. Siyathokoza kakhulu nxa Makhosi aseNdlunkulu eyibabazela iNgonyama unomthebe wethu iDlulamithi yamakhosi. Ngiyasithokozisa ukusinikeza isiqondo esibili abadala ibona abakwazi ukulawula isimo ngendlela efanele. Sizoqhubekela phambili-ke Nabeselo ukuba sicele, njengoba sengike ngasho ukuthi phakathi kwethu kukhona abadideli abaqhamuke ezifundeni ezehlukeneyo, kodwa ngiyafisa ukuthi sikhona endlini sekungene abadideli abavela esifundeni sasothukela. Induna uHlongwane uhambisana nencwadi le yakithi endala umfowabo Sichitha Mthombo, yena odidiyela lapha emacikweni, ngoba simaso ukuthi insizwa yiciko ephiwe indlela esimanga Khabazela wena kaMavovo. Siyakhumbula nje lapha kwiKholenso namanje sisancinda odengezini osishunqisela lona Mumbo. Kuleli qophelo ngizocela Nabeselo ukuphakamisa ukuba sedlulele kuhlangothi lwabadideli Makhosi aseNdlunkulu neinduna ezikhona ukube nazo ngezibe nalo ilaka endulo. Nabeselo uma kuvela umuko njengalo wakubatshazwa, basuke nje abantu boba bazi impela omama bazi babhenga uzidwaba bebabazi umuko oveleyo bewuxosha bethi awuyele. Yiso ke lesi sithangami noma yiso lesi sigaba esikuso njengamanje sokhulekela ukuthi umdidiyeli wamabutho esilo uGeneral Mhlongo eze ngapha naye abe nalo ilaka lakhe lokubabaza nokwenanela amakhosi aseNdlunkulu, nanokuthi ke asekushilo kuna nesiphakamiso esisobala nje sisho ukuthi engathi ngoba uNdunankulu wamakhanyo khona phakathi kwethu aselekelele kuba asixhumanele noma akhandi indlela yokuxhumana nobukhosi bakwamakhanya lensizwa lapha ivela khona. Wena uselangeni asinikeze ithuba didiyeli wamabutho. Bengithi umdidiyeli uzoza ngomvumo ngoba phela
Mkhuzi wamabutho. Uliphi izethu esalishoyo uliphi izethu esalishoyo uliphi sibatheni benkosi sibehlule sibatheni benkosi sibatheni benkosi sibehlule sibatheni benkosi sibehlule sibatheni benkosi sibehlule sibatheni benkosi shaya umthelela othelela ngenduku shaya umthelela ngenduku shaya umthelela othelela ngenduku shaya umthelela ngenduku uphi yena uphi sabona mahashi hlale phansi siyakhuleka Makhosi nasendlunkulu aphakathi kwethu sikhuleke kubantwana benkosi basendlunkulu sibingelele ondunkulu kwamakhosi akhona phakathi kwethu ahlukahlukene sibingelele nabadidili beyifunda kankantolo zonke ikhona empini yesilo samabadla indlu lamthe amakhosi sibingelele ngokukhethekile inkosi yamabhinqa amacingwane angangazi iculo ukuthi kofika isikhathi sokuthi sibe sokhalweni idliwa amankentshana sihamba ukhona kodwa wendoda amadoda sibonga ukuthi sinawe la akuningi engakusho makhosi asendlunkulu kodwa siyawuthatha umyalelo wamakhosi ngoba okwethu ukwazi ukuthi amakhosi ayini phakathi kwethu amakhosi azinsika zesizwe amakhosi angabanikazi bomhlaba uNkulunkulu wadala umhlaba wawumisa phezulu kwezilwandle usekela phezu kwemfula wasethi ayobusa yonke lemfula namaqele namagquma amakhosi asendlunkulu akekho esinenzondo naye noma enginenzondo naye kodwa ayikho intembi njengokuthi sithi singamadoda nje aqotha kwaZulu sivumele ihlazo lokuthi isithuse ngonyama sihudule phansi ngendlela engakaze ngizwe lokungazalwa sinawo amahlazo emizini yethu kodwa ke ukuthi uma kukhulunywa lezi indaba ngoba vele awukho umuzi ongashunqa intuthu kodwa ke kuthiwe akungena endlini ngenhla wonke umuntu azothi kodwa kaze ngikuza ukuhlambalazwa kwendlula mithi kwenkosana yethu kwanomthebe wethu ehlambalazwa umuntu kodwa siyayithola lento ukuthi emva komuntu khona abakhona kodwa ngifisa ukusho ke badidile ukuthi yimpi ke le mawungabonanga futhi ukuthi kunempi la yimpi ke le ngeke futhi uphinde ubone akwazi ukuthi kusuka umfana nje uwelusa imbuzi ongaka athuka insizwa nje ihambe emgwaqeni athuka umuntu omdala amthuke nje uzomenzani mayiphendula ngathi usho ukuthini uyophendula thini thunyiwe khona abangemuva kodwa ngiyakhuthaza futhi nami ukuthi ndonankulu wamakhanya siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akusiza kupha amandla nesibini sokumelana nalento ngoba ihlazo lento ukuthi umfana adunga amanzi nje adunge nje amanzi nje kube sengathi kusasa thina sesinento esinayo nesizwe sawamakhanya umfana athi thina siwomakhanya kuyiqiniso umbuzo ukhona uthi ha isizwe sawamakhanya sithini yona inkosi yawamakhanya ithini ngoba akekho umuntu la kwaZulu Natal okuthi unebutho noma unempi ngaphandle kwesilo amakhosi asendlunkulu agadele isilo intaba namaqhumu nempi uma ethi umuntu nami nginempi kusho ukuthi impi ke phela imelene manje
ihlelelene nami nginempi ihlelelene ngelimpi kodwa uNkulunkulu siyazi thina ukuthi uhlale ngakithi njengesizwe samaZulu lokho kukhulunywa amakhosi ngiyacela nami ukuthi sikwenze xoxo lento asondele lo muntu asho inkinga yakhe isolve ngendlela amakhosi asho ngayo akukho kusha amakhosi aseNdlunkulu engikushoyo kodwa ngithi mina kubhlungu inhliziyo uma ngithukwa nje noma ngixekwa nje ngoba khona kodwa engibona ukuthi kurong ngikwenzile kodwa futhi ngijabulisa ukuthi kuthukwe mina kunokuba kuthukwe isilo kimi ke ku right kuthukwe mina kunokuthi kuthukwe isilo ngoba empilweni yami nje sonke ngoba silapha sizalwa amadoda nawa ezalwa amadoda sizalwe abafazi namadoda ngokwenyama kodwa kulokhu okwenzakalayo ngiyaqala makhosi aseNdlunkulu isinqumo samakhosi ngasihlonipha esithi uMakhanya akaphuma buyile emuva basiqoqela umfana bamlethe la ngoba lo mfana unekubo unabazali ayichaze lento anginazi inkabi anginalutho esandleni kodwa nginakho ukusho ukuthi kulokhu kurong njengomuntu omdala kufanele futhi ukusho ukuthi kurong lokho angiyena futhi umdidiri waSolundi mina ngumdidiri nje wamabutho kaZulu all over kodwa umuntu uma esekhuluma ukungedelela nokungeyisa inkosi yobona ngiyabonga makhosi aseNdlunkulu nina besilo umdideli uthi ingonyama iyobona inkosi esinayo ke ingonyama ushilo umntwana wasosimbone uthi nalo leli yathangane elengonyama ngoba kuyenzeka ukhalweni lakho kuphume okwehlukeneyo ngiyakholwa mina mdidelo wamabutho njomani ukuthi kuyacacela nombani ukuthi akuyona impi ebhekene nawe njengomdideli akuyona impi ebhekene namakhosi aseNdlunkulu esiwahloniphayo impi nje ebhekene noZulu nje noma ngaba kuthiwa uZulu oseNigeria noma uZulu ophesha kwezilwandle impi esibhekene nayo ibhekene naye ngoba akekho umuntu ongelunywa amakhwapha kwethu kuyise ingonyama uyise wesizwe unomthebe wethu emgangeni nje uma ufika kukhona umfana obiza abane wethu sikhona akakwazi ukuthi engaphakamiselana induku nabane wethu sithi cha awuqalela kithi qandi ke sizwe ukuthi inkokho iqine kangakanani impilo ongafanele nangempela ukuthi ingonyama iphendule noma iphawulele lokhu ngoba zikhona insika emise ubukhosi amakhosi abantwana baseNdlunkulu nebutho njoba nikhona nabesilo asithathele lithuba ke nabendlovu kuba sikhuleke ubaba uZungu omdidiyeli wempi yesilo khona lapha eThekwini ube naye eziphambili ukuba kube khona kushoyo kwabili Yabezithi amphathi wohlelo amakhosi esizwe akhona phakathi kwethu amakhosi aseNdlunkulu aphakathi kwethu abadidiyeli abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene neinduna eqhamuka endaweni ezahlukahlukene asibonge amakhosi asesithathile asibeka kumkhombandlela kuyiqiniso ukuthi uba khona kwethu la sizozama ngayo yonke indlela uzehlukanisa nalo muntu oticelela phansi isizwe sikaZulu makhosi esizwe ezinsukwini zanamhlanje na siphila ezinsukwini ezinzima kakhulu
zazikhona inhlanye sisakhula ezayigula ngempela kodwa izinsukwini manje zokugcina kuney'nhlanya ezakhiwayo ngenhloso yokubani zizodicilela isizwe sikaZulu phansi ngenhloso zokudicilela isilo samabandla phansi. Ngakho-ke siyacela ukuthi la ngikhona njenganami la ngakhe khona kunesiqeshana engasikhonzela enduneni yangikhonzela enkosini kodwa kuleso siqeshana kunginikezi amandla ukuthi ngikhulume noma yini into engiyithandayo. Uma kukhona into esengiyisho engalungile isizwe engakhelane naso sinelungelo lokubani liyongiceba enkosini. Ngakho-ke kulesi sehlo esiphekene naso njengamanje ngicabanga ukuthi lesizwa le la eyakhe khona engabe yakhile yacela ukubani inikezwe isiqeshana lapho ezokwakha khona. Kunenkosi ekhona ekhonza kuyona. Sokumbuzo engiyibuza wona yilowo ukuthi ukuzagijime kangaka izwe lonke induna yakhe inkosi yakhe ithini ngendlela akhuluma ngayo angifiseli noba naboshwe mina ngifisa nje sengathi angafika sengaka sikwazi ukuthi sikhawulane naye sibone ukuthi senze njani emva kwalokho. Yilokho nje mina ngikufisayo ngoba uma eboshwa awuyoyihlalela kahle nje lapha uyobukela iTV abukele namabhola kanti makabe sixoxe naye la mhlambe agcina sesihambisana naye kodwa nje yilokho bengithi angikusho engisho ukuthi ke bafowethu nodadewethu sicela ke bakwethu sangathi ke indlela engaya phambili konke lokho ngicela kunena makhosi sesizwe Kwabeni